Қаршы алабыз. Карантин. Күз алдына кетерегіз, шәһәрдә яши торган әби, оныклары янына авылга кайткан. Тек кызлар, әйдәгез әзерләнәбез, хәзер әби килә. Әйдәгез. Мин хаманда 18-дә кебек, йөрәк һаман шулай түзәмсез. Тик 18 яшьлек малайлар гына әбей, салават әбей, диләр шунсы күңелсез. Исәнмесез балалар, утти-батты-мытты, утти-матти-мытты, утти-утти-утти-утти-утти, сиңа да инде утти. Нәрсә балалар? Селфи! Чу-чу! Балалар, мен бит современный әбі. Қарағыз, Инстаграм. Мына бұл мен бабай білән. Аман сәби Парижда мәлі? Yok, bu Nijnikamski заправка янда. Ой, яңа подписчик. Ага! Силя шоу, мен нәрсе шолтыратасың, ойында бітме, қойған. Давай, все, пока. Давай инде. Балалар, мен бош қол білән келмәдім. Күштен. Әйе, мәне мен қоралы, пока танысымалмында уранил. Мәне сиңа, қызым, крем, tutma. Нәрсеге ул миңа? Бітшәдән. Прыщиклар. Сиңа неше яш ул? 11. 2 елдан соң панады бізсі. Қызым, мына бұл сиңа. Әби, бұл миңа ұлы. Бұл бит fashion to my profession. Қара, мен такой же ношу. Шой деген. Әйе. Әбей, қарайлы, ненде мизбақ бабайында сен лайкалар қоя? Мұнда мы? Әбей, біздің бабай қойда. Аве Мария. Екінші этажда енді ол нәрсе сен сөйлейсің мұнда. Әбей, ненде оңалықлар бар? Ол кеше операға бардық. Театр мұны ол? Әйе, театр. Her şişembanda teatr. Her şişembe. Soğuşlarından o teatr indi. O! Balalar yarı mı şeyşem? Yarı. Normalli bir şey. Ye. Nişo не насыпали манда? Yok. Kabakatlar! Kvartirini sizge yazamın min! Bir seçiliysiz sizde! Ben sattan bitasın siyanda! Şahan min de şulay bit alam! Әбей, әйді селфи ясыбыз. Eyde! Selfie! Достар, өзіңіз білгеніңізше, ұзақламай 9 май бәйрәме жетті. Һәм карантин КВН командасы бүтін ветерандарны шул бәйрәм белән құтлый. Көтәләр сезне авылда, әбиләр һәм бабайлар. Сагынсагыз, яратсагыз, кайтыгыз авылларыгызга. Менә финалда җитте бит, сәхнәдә 4 команда. Бөтенебез без җиңүче, сезон шуның белән тәмамлана. Достар, сезнең өчен танылган КВНщик Рафаэль Насибуллин. Һәм карантин КВН командасы. Рәхмәт. Bizden nişe yıllar aktı küpme sular yazımız